हाबाफारिजों BTCनि रां बावजा जथुमा जागायबाय। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गथायबाय 2026-27 बोसोरनि रां बावजा। 900 कौटि बाजेट गथायबाय हाग्रामा महिलारिया। BTCनि जौगाथाय सुबुं जौगाथायारि बिथांखिनि बाजेट। बुधबारनिफ्राय 2026-27 बोसोरनि BTCनि रां बावजा जथुमाया साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय। 29 आरो 30 जुलाइआव साननैनि हाबाफारिजों BTC आयेन आफादनि रां बावजा जथुमा। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुधबाराव सदनाव 2026-27 बोसोरनि बाजेट गथायो। मख'जाथावना दि सिगांनि बाजेटआव बड'लेण्ड अनसाय बिफाननि थाखाय 4028 कौटिनिबो गोबां बाजेट हमनाय जादोंमोन। बे बारावबो BTCनि जौगाथाय सुबुं जौगाथायारि बिथांखि आरो गोबां बिफाननि जौगाथायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा मख'जाथावना रां बावजा दैखाङो। BTCआ गासै 900 कौटि बाजेट दैखाङो आरो आसाम सरकारनिजों फोनांजाबनानै गासै 1589 कौटि बाजेट दैखाङो BTC सरकारा। आबाद बिफान, सावस्रि बिफान, हाग्रा बिफान आरो गोबां बिफाननि बाजेट हमनाय जायो। बे बारनि बाजेटआव बांसिनै सोलोंथाइ बिफानखौ गोथौथि होना बाजेट दैखांबाय। BTC सरकारा बाजेट दैखांनायनि फोरमायथि होबाय BTCनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारिया। 2026 आरो 27 बर्षर बाजेट प्लेसमेन्ट हल। এই আজি যিটো বাজেট প্লেস যিটো হল ইয়াতে আমাৰ যিটো বাজেট এই বাজেটটো আমাৰ ডিফিচিট বাজেট হয়। তো আমাৰ নৰ্মেল বাজেট ষ্টেটৰ এপ্ৰুভেল হোৱা যিটো বাজেট এলোকেশ্যন চেণ্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিম আৰু বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা পোৱা গোটেইখিনি মিলাই পেলাই আৰু ৰেভিনিউ চ'ৰ্চ আমাৰ অন চ'ৰ্চৰ মিলাই পেলাই 1588 crore আৰু 31 লাখৰ এটা বাজেট প্লেস হৈ গ'ল। ইয়াৰে আছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো আমাৰ SOPD জেনেৰেল বাজেট ইয়াত আমাৰ 900 কোটি। बेबाराव BTCआव बेसेन नाङै कचिं होनाय जागोन। UPSC APSCख हमना गोबां बादायारि आनजादनि कचिं होगोन। सुपार 50निख्रुइ गोजौ थाखोनि कचिं होनो थांखि BTC सरकारनि। बेबाराव BTCनि फरायसाफोरा मोनगोन बेसेन नाङै फोरोंथाय एबा कचिं। गुन गोनां फरायसाफोरा रांनि आंखालाव कचिं लानो हायैफोराबो बेबारनिफ्राय साफ्रोम फरायसाफोरानो बेसेन नाङै कचिं लानो हासिगोन। UPSC APSC नीट बेफोरनि अनगायैबो गोबां मोनफ्रोम बादायारि आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो BTC बाजेटआव बे थांखिखौ आजावो BTC सरकारा। क'क्राझारावनो फरायसाफोरनो बेबायदि गोजौ थाखोनि बेसेन नाङै कचिं होनायनि मिरु गायसंनो दिनै बाजेटआव थांखि दैखाङो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकारा। সুপার 50 তো নহয়, এতিয়া আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি অধিক আনলিমিটেড যিমান মেৰিট মানে আমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ ইমানেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক কোচিং দিবৰ কাৰণে কৰা হ'ল। প্ৰত্যেকটা কম্পিটিটিভ যিটো এক্সাম হয় নেশ্যনেল লেভেল UPSC APSC IIT IIM বা আমাৰ JEE আৰু নীট এইবিলাকৰ কাৰণে BTCয়ে এইবাৰ মানে যিমান মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টটো পায় লিমিটেড মানে নাম্বাৰছত নাকি অনলি 50 নাম্বাৰছত সীমাবদ্ধতা নাথাকি পেলাই যিমান মেৰিটৰিয়াছ আমাৰ কম্পিটিটিভ ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই আমাৰ তাত চিলেকশ্যন হ'ব এওঁলোককেই ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ বাজেটত মানে চিন্তা চৰ্চা হৈছে আৰু কোকৰাঝাৰতো যাতে আমি কোচিং কেম্প পাতিব পাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত বাজেট এলোকেশ্যনটো আমি দেখিব পাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো সুপাৰ 50
তো নহয় এতিয়া আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি অধিক আনলিমিটেড যিমান মেৰিট মানে আমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ ইমানেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক কোচিং দিবৰ কাৰণে কৰা হ'ল। क'क्राझारनिफ्राय बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।